Timu ya Buremba SS niyo yaba timu yo kubanza kurabaho kuzomurizana rwa za timu 16 omu mpaka z'omupira gw'amashomero ga Ankore bwa nyuma yo kusinga timu ya Ntunga mu high school mu Njenyi na gori na harubusha kwebembera group yo kubanza no boneri 10 ahandi timu ya St Kagwa Kabgohe SS rya Kasinga che St Augustine Nyamitanga SS hamwe n'abatebekana sabanganwa za singe mizano yazo okuguma zebembire group rya Kasinga yasinga chezi imbere gori na harubusha Kabgohe SS yasinga rwa Murunga na gori mu harubusha St Augustine yasinga Bugamba na gori na harzoro St Kagwa yasinga St Joseph's gori mu harzoro kandi nganwa abatebekani Sempakezi basinga Kagongo aha gori na harzoro kwebembera group ya munana bwa nyuma ya Welden na Mwizi kugwa chikazi busha harubusha emizano ya group neije kuhendera nyencha kare obwe za timu ibiri ezarayebembere buru group kurabaho okuzomurizana rwa za timu 16 final Zempakezi no kugabe chikopo no kwija kubaho ahizo baryo rwa kana kandi timu ina